Mihango ya uhandi wa miti kaunti-ini itiganite guku bururi-ini ni tabanirio kuria muingi wa bururi ugitongorio ni ndudu ya MAMINISTA meyumiririe kwa wingi icigo-ini itiganite kuhanda miti itemi-ini ria guthaitira maria maturigiciirie na kuhitana na ucenjia wa riera. Kaunti-ini cia Nyeri na Nyandarua mihango ino itongorio ni Minista wa Migunda Alice Wahome uria uritie muingi wikirire guthaitira miguru iri ihandirwo umuthi nginyagia igane guku akiuria urithia wa mahiu mitito-ini urugamio na cinia makara aria matari etikirie makoro magitacukirio makinya maruru ma kiwatho. Lakini sasa hatuwezi kutaka mifugo na tutake miti, yet haita kubalika. So we must make a decision that because we must restore the environment, lazima turudishe mazingira. Ni lazima pia tukome kuleta mifugo yetu hapa ndani. Miario ya Alice ni kidirirwo ni Murunawe Moses kuria uria ni Minista wa utungata wa muingi uria utongorie mihango ino mutito-ini wa Kimodi kaunti-ini ya Nandi. Mwaka uliopita Kenya ilipoteza mifugo ya dola bilioni 1.8 katika mambo ya kiangazi. Tukiathirika na mambo ya ubadiliko ya hali ya anga, inaathiri sisi ambao hatutavui hali ya anga kuliko nchi zingine. Kaunti-ini ya Mombasa mihango ino itongorio ni Minista wa ukui na mafarabara Kipchumba Murkomen uria ugite mihango ya umuthi ni kionania kia wirutiri wa thirikari gutigira ni ongerera mitito guku bururi-ini. Nia yetu ni kwamba katika ile mpango ya miti bilioni 15 kwa miaka 10, kaunti ya Mombasa inapaswa kupanda miti milioni 7.5. Kaunti-ini ya Murang'a Minista wa thothaiti na biashara nini Simon Chelgui ni atugiririe kaunti yo akiuga ni imwe ya iria iri na mitito minene guku bururi-ini. Riu akiuga muingi wa bururi na gitaru kia Afrika ni wagiririo ni gwikirira uhandi wa miti gwithema na mogwati ma ucenjia wa riera, undu uria ukindirwo ni Murunawe wa maundu ma Afrika ya irathiro Penina Malonza uria utongorie mihango ino kaunti-ini ya Meru. We've come here for a very specific solemn responsibility to restore our environment. We are all aware our environment has been depleted and reduced in terms of coverage nationally. But I'm happy Murang'a has kept the promise. Na kuo kaunti-ini ya Kirinyaga Gavana IGURU niwe utongoririe mihango ino demu-ini ya Thiba mari na arugamiria urimi wa mai guku bururi-ini na kuriranire kioneki giake gia kuhanda miti milioni 6 thiini wa miaka 4 yukite. So we are urging all our residents and every Kenyan to take this tree planting initiative very seriously, not just for today but for the rest of the year. Whenever you have a celebration, be it a birthday, let us always plant a tree or two. Mihango ino ni tugiritio ni ya Kenya ikiro ngurani aria manyitire itemi uhandi-ini wa miti ino. I want to be an environmentalist and inspire all the kids around the world to plant trees because we don't have another planet. This is our only world and this is the only planet we're going to have. Tutafurahia zaidi tukiendelea kufanya hivi. Hata tungeomba siku moja tupatiwe holiday ya kufagia inchi, kupanda miti pamoja, ndio mazingira yetu hata maji iwe safi. Thirikari igutanyite kuhanda miti milioni 100 guothe bururi-ini, itemi-ini ria kuhanda miti bilioni 15 gwikinya mwaka wa 2032. Andu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.